Thank you guys for joining. Keep sharing this video. Keep sharing. And therefore, this is Ng3g3 Smooth after Manasseh exposed. If I tell you, we be a la cover. If you are not me, who comment no ha. Dan say we have video who comment. It's more me have my phone so. Na mi hunu asa mudi he. Na mi hunu de nua no mo a ma join he. Na me be ka bibi kakra bi. Enti se won tage. Eye perpetual don kwa. Tage perpetual don kwa me. Me be kai perpetual sembi. Tage perpetual bra ne beti. Perpetual bra ne beti. Isa afraid na make ba money in so. E ba chow, eh, tage perpetual bra ne beti. Tie. Kwatia ya catch us retire. Kwatia o madam mi tufu a. Anka tie me kakra. Kwani apache enipa half. Se mi enipa mu a o madam. Me ka kire wo se retire. So what do you retire so a community? So baby kakra, old presenter cargo. Old radio presenter cargo. Missy baller car, to say woman crado. Missy tina baby. Uhu bo to nina tutu. Missy uhu bo to nina a tutu. Eti kamese o madam missy katina baby. Na upgrade your skills kakra. Am I? You two for went here. A friend of Owusu bue Manasseh. Na who kosam? Na Owusu bue Manasseh. Na who kosam? Table not done back bune. Table not done yo. Ghana fue. Table not done. Tebru na danio na tebru na dane na tebru ni munsam de emu epomiensa ena me ba be yato a me ba be ka Gyasi Kodua na maka IV etinam se mon tage perpetual mla na mi wia ma be ka Agradaa titi no oh Agradaa Chesa wo de member de won sam Agradaa de member de won sam worry kweti apache worry titi enso oben azatana de won sam azatana de when it comes to tonga de won sam Agradaa when it comes to tonga de won sam worry ni moti apache kwetia worry titi nanso oben titi abijai samna kwet me se wodi e azata na de o samo evangelist Jimmy part otuachi Manasseh so mu de oto emia iron ross so afa na abetra ena Manasseh kum nipa ena Manasseh yesei ena Manasseh awi wopemfo Manasseh kotena na 2 TV de wode ye wiase nyina on de okokan eti sa wo yoba wutu ajepimu a agra betena today's TV na meka ne waje bua wabu ehiafo bua wabu apemfo bua wabu emrewa enkokora ama mo kotena TV susu anopa ne awia emu de ahe no abeka oba wo se sika galefo ayen kwasiafo ansa sa Ghana panifo etumi ani sika gale victims justice ama wo mo a sama ka kire onyankopon be yusu wankasa wo nipa e de atean abere bia agu animase agra enye sa Ghana for town engege me kra me town na mom ye pese ye kire point ni say we were a born again Christian
unye new 2 years. Et said the yawu akrafu fro born again Christian. What to say akrafu fro? What di 1 year? Et ye whom say akrafu fro what di 1 year? Afe obo table tennis ya. And kokura 50 years, 60 years, definitely. Definitely. People will stand up and talk about it. Etina jima fonse. Etina ye mafo nwanwa. Na ye tumi akọ details. Na ye hunu say. You say we evangelist. Enye evangelist adwuma na obeka kire wiase say. Nyame afro say be evangelist kan nsempa. Ensempa na bia ni wa waka ho. Manasseh de wono obetena ho say. Na wo ya aza adwuma onye biem ti obe expose tie. De Manasseh de bae no. And I also say now we are konfu adwuma. Enti konfu adwuma no we jai. Enti no be evangelist. Enti say ye koda kosore. Na se adwuma e was evangelist ye no. Eye adwuma sisiria ma for evangelist. Mumu babu bidin estenya mechemo. Mumu babu akwasi ewu amo. Akwasi ewu akwana se wasei. Swati ase. Mumu Ghana evangelist emani bidin mayenko. Daina Samoa. Chira baby I say Daina Samoa. Senya nyom no obeto. Na anointing be atachi nipa. Ehina dama sapwa. Akofa ajongo every circle. Na wo tugu nipa subo nipa deliverance. Agradaa me nipa nyina ni wiase nyina. Ama we expose ho. Idea na amankra do de baaye no. Idea do. A fail. We don't hate you. We don't hate you. But idea ye nwanwan say, as a born again Christian, you want to act like a mature pastors, 50 years, people who been in the ministry 60, 30, 40 years. You want to be same as them. Agradaa we akora 1 year. Now fair na warrior. Now so we 50 years be 2 minika. Onka say mo amere. Bua ne bebuo. Bu a ne bebuo. O mama kika comment. Mon frère père pour mami. Mon frère père pour mami. Quite ya catch us retire. Idea do. Okay, say me who real Kumasi Van Dam. Me hu nana abena kofo ewa ha. Me hu oba pa ya nyame che. Me hu nu eye shata Ghana. Me hu nu Jemfi Owusu a. Me hu nu Jemfi wasi mama Sisiria. Me hu abena sante kofo. Me hu nu nana abena kofo wa. Me hu nu Maswa Ano. Me hu nu Sandra. Me hu nu Nanaya. Me hu nu Victoria abena. Me hu Ojabake chre efia. Me hu abena Kwanadu. Me hu Prince waha. Me hu Oboy Ng3g3 Van Dam. Me hu Abigail ewaha. Ma me kwadu na mi hu no. Me hu Susan. Me hu Alabastamp my beautiful in-law. Me hu Alabastamp Sesia. Me hu Kiki Love. Me hu Atonsu Van Dam. Me hu Ekuyam Poma. Tena baby fire mon subscribe YouTube. Efia Rambo so or fire good job efia. Eye kinsi pepraso nam Europe enjoy. Me hu nipa bebre ewa ha. Etie for Ghana adehye. Me nya hunu mi love ni Ng3g3. Me hunu comfort, me hunu hachia. Yes. Me hunu munyina sell sweet die me nya hunu. My beautiful sell sweet. Baby biala wobia. Eye Dana Seki. Me hu vida Auntie Victoria Sego me nya hunu wo. Nanso baby a wobia ye chia. Wendy me hu ya. Minya unu mi ankasa mi nua ba ma na boachi GH. Okay, eye Ng3g3 we piem. Priscilla me hu. Nana abena jamfu a me hu. Etie for Ghana de she minya unu benis antobre. Me hu benis sesia. Asempa Van Dam. Dr. Kwame Boni. Oyele ho asem na me beke. Eti mo kwache Dr. Kwame Boni emra. Abena Kwanadu ete say.
Josie ose me hu ya me hu tie na me ka se bi chira mo Monica eye Moni's kitchen e wo be me ha Moni's kitchen me frau Moni's kitchen check wo WhatsApp ma send wo me see UK ha de enku eno ane divine organic skin products Dash kitchen restaurant e wo Tottenham kone ko di aduane pa so what you say aha mengege medin tade enye design tade design yo ma no ngege min tobiem but me want tade a efe ubetimi dia ko barbecue e chey different e wo ho bra ne be che wo de e che no different me wo chain kama oh nana edu ba fosti me hu wa me wi a mabubo edin ni bi ayeden atwa so vida me hu wa me sraw Stephanie edu me akasa me beautiful Stephanie edu baby biala wo bia yekosoa ema eye happy Easter etie for Ghana adehye Manasseh eba life na ensemo Manasseh ba life no body two edwani bi no ena mami nkeke me de ba be kai mu nsem bia me be kai me be ka kire mo se Agradaa ne amankrado omo ye kasafo tie me amankrado oye kasafo okodi anuafo mienu bomu wankana no antum ne kasa woko kasa yenti epia boten e de manson e betu anuafo mienu amankrado oye kasafo wakodi obire e di video esine so adia blackmail na jisika kase enkomodi di okodi yenti se odi nipa ne naked pictures be blackmail nti ene adabonten ye ma amankrado ye kana asema se time oye the most greedy person I have ever across oye nipa wo di na chi ekoba bia obeyi wasi akunya me beka ya no na mo ka asa meboa me beka kire mo se beduru brebi amankrado be ma Agradaa pamo na dofo nyina amankrado wode wo be ye adwuma sani odi party di ye adwuma sani odi Joyce Kodua mu nyina ye adwuma sani awode na Tina TV mu ye enwuma to support no me ka kire mo di asem na me kan eduru tamasi katua bebe mu a obedi odi bi ye twede funchi me kura mi sika kodi Agradaa wono Agradaa beto ma ade amankrado se wonti asia ma Agradaa ntua me mobrohu owiemfuo ba mini kapre tie me na bronya aso na misika kodi a so called billionaire self academically na ma mi ntua misika yi mami a wo the TV so e na wo che eye design center se design center so se design moto e de che Mami famisi mami a o se me fa ma ho. Osofo panyini bi be pata ya o de ntokwane ko ne so. Try se obedi aturu agusofo panyini yi so. Ene na adu ba chiri so. Try se obegu papa nani mase. Nanso no aboa oni dua onyame ne pra ne ho. Papa ne se me de masemi nyina me nyame. Amankrado any Agradaa ye the most ungrateful people I have ever across. They can never appreciate because of greediness. Rebecca and Namuka say me amankrado ewo problem. Me say aman ye will be a waba wabra bomua obo adofo hwete. There be an opportunity to say one kwan ye ni papa. Ono kwa na betimi manage wa brabo onipa wo so betimi manage wa brabo no ono akasa no na brabo wa hwihwan settifidie ayedi esunko yi wansa amankrado odeka wa America okuta 9 criminal records say court ne update status
or the can $19,000 for being blackmailing people with their news, for being causing damages, tarnish a lot of innocent people images. A man crowd say we DJ Marcus Sikano 11 point something K no, or the can $19,000 and done a court criminal records or tia. This guy or you greedy, et you want to see sunidi, or him say Agradaa was sika, or be our Timmy Flow because say Agradaa the machine and the kind sika. Amakrado, Agramaricacho, he don't care about you. Ama dia what money die no care. Makachro agra, ada ube jaya makrado feedi, we wukura kenye. Kosua ne cha emura, eku amakrado ho, no oni, already one would nefu aye. Nefu, ayet senye, yatetin sanso, near dia sano. This guy particular oye greedy. Baby, you better say Adriani wo piano. A honey penina, he don't care. So we better destroy woman with lies. On found so no agasa be freu. Atu tu wonu masem. On found so no abe freu. E di Agradaa ho asem aba. Na wo wa kabie, na wa record wo, na wa kate, na wa pesti. No dia akoma Agradaa just trying to say or separate you from Agradaa. And yansafu e Kenya sasamu chira Agradaa nyina. Someone who say wa born ahweti. Amakrado abo wo nyina ahweti. Amakrado is the downfall of Agradaa. But opieba swa or see nobody can let mama party down. Nobody no opieba sa. Amakrado ne brofu ba ko aka no. Nobody can bring one down. Nobody can bring one down. Ne brofu ba ko aka, but he is the same person and na ma me na mani hunu ma me ne yayi no yone kwasi asem ne mo asem ma me ne TV so eba radio so eso life forward nyina atoro ma me ne di nyina e ya Amakrado adwuma tantan. The idea me ka say mo frɛ perpetual donko e ma me no. Me de eno ebe and did this show. Me na me beka tira mo say. Ivy na Amakrado ayere ne honte na be dira ni show so no. De omo ye mission. Me na me beka tira say me ni perpetual donko wa asem. Me ni perpetual donko na yete akwa nyoma so. And then na perpetual donko nim say. What de me fa baby and fa me match ni boot to boot. Perpetual donko onim se wo mo musuro no mu ntimi nka na asem no engeke me nka ho. She knew it. Na me se ebeko go pa de enko kona. Se me ma America apachi ni bafa. Abese se adwuma to perpetual donko so de. Na me ni perpetual donko na ti UK ha there be. Se me ni perpetual donko wa asem. I have been there before. I know Agradaa Juma will do me. I have been there before. I know Kwetia Achimsechere Palafa. Achimsechere Azikizayo yo. Minimunia oye. Atiana Azikizayo yo beka say perpetual donko. Eye the most beautiful woman. Ewo Ghana man now more social media. Na say na Achimsechere yi. Say beka chere me nu mienu say perpetual donko ye the most. But therefore, you want me to believe him. Mesesa mi kra ama etiasi. Apana fankuwa de ejume pio beshisha to me tamfu bi asumeba bebie kredo no. Eti mamu nya mo nwa se pala fa ki ni am ayi Agradaa ki. Bi obeyo omadre so mo bebo ato Manasseh bi aso no. Engagami wo audios wo ho a me decide audios no be Manasseh de abie key no. I have all the padlocks and I have all the key. Me be ka tire wiase say ensema Amakrado ne palafa e chichira to perpetual donko e wo Ivy nsemo no oboa every say me minim Ivy. I used to talk to Ivy. I know Ivy no of Freme. I was once sponsoring her. Many Ivy chatters. And Nioma Opesa Oye. Designing Nioma Opesa me bohu dehuro. And Nioma Opesa me supporting Ivy. Ivy can the same story cheme.
but me unu say perpetua don kote abrochire awo brewe na se perpetua don kotimi sode anopa ekoye adwuma awo brewe na otimi onipa a wonye na busuani onipa a wonye ni fie nipa ohia wo social media na mode mo ho be batale no mode mo ho be ye ne mami spiritual mother na se waka wo problem a kire no na se wo so pesa wo ba Ghana na se perpetua donko etumi ahan etan wayi ni bottom sika wo UK ha etumi dia han etua rent 2 years se connect that rent 2 years. You want to tell me say perpetua anyade perpetua ayade it is almost perpetua dia na waye ma Ivy no say Agradaa ni amankrado tewo mimi hunu say amankrado ade perpetua ayama Ivy no ama untimi nya bi da. I was the same person am be catch the wiase say untimi nya bi enya na da we amai me na me be catch the wiase say Ivy money Ivy ahihye adwuma and some Ivy e ka for perpetua hunu nyina eye adwuma key omoboa amai perpetua donko she is 3,000 better than Agradaa. Jude is 150 better than who any pafa kwame apache. Tie make a channel. Jude Emma perpetua donko kwame what me high at time. Emma Ivy. By 1 or 2 things been tea. Omu breki. That will not stop the truth, say. Ivy. Perpetua nye bi mano. Hey. Atura amone ayi Ivy bedi ye no. Ya beka kire mo say eye adwuma na mahyehyama Ivy. You promise Ivy to do something for Ivy. Ewi akire no. Ene Manasseh be expose. Say, mo promise Ivy say mo behind am no. Agradaa 3 bedroom na wo so de ma kokobo no. Kokobo se ne ma mi ntifio. Kokobo sa on tifio. Se kamo de 3 bedroom de kura ma Ivy se won kotere mu a. E kamo nya ri. Ya se kwatre kwase obema ntuma tie ni din. Inok no han 1 bedroom. Bigger quest baby awotie kumasifie 1 bedroom. Woni ma ne pere adwaye ho. Inok baby a chile na inokote. Baby a Gyasi tie. Yase kwatre kwase obema ntuma tie ni din. Me say Agradaa can deceive you motherfuckers. Not some of us. Agradaa de numja. Dozi and Gamana. Agradaa de taki dadie. Any entry from any a high casa casia ya high. Any baby mo malafakes mo maniso ba ye no mo de Agradaa bi bia de wo betumi ya kire ya ebetumi aye yakono ebeyehu ye kwaka mo so ye tan Agradaa e de na Agradaa wo ehiafo no watoto wo mu botom ehiafo sika de guna kaso ehiafo sika na samema amba ma jealousy kwame despite here ne ho ofe kala onkasa or respect nipa kwame despite here Kolaya Angelos no na nipa free tantaju so krobo asawo ni jantre ni tutu ni ne ma papa ye 5 onim obabi a ne ma papa wo ye enkrofo ma papa e no de ne ba akoshe ni DNA test rejected wa America was won kan wasem ene titi na nsu obai be ma wa yusuo pokra ebijai semina titi sofu titi ene sofu titi na Agradaa pamuni kunu ene o tuni tunu no o tuni tunu ni ene sofu titi yomo samina titi ene na nsu obai sofu azaa tutubotom ni titi azaa fake ni sofu titi ene wonu na etutu Agradaa tunu ni oba besia woni be ma na tie unya fa wa walija ye krata akora nkoi Agradaa sode a
and na ode sofu titi abeko ni fie e na wo tutu ni twasumi o tutu Agradaa twasumi ene titi tutu Agradaa wo twasuni jantreni sansani kohwini ba kwasia upia emuwa we na magai fo mehihye moto na mbeka ni pasem Agradaa mo promise Ivy se mo be hide amano Amakrado na oba be condemn eye perpetual donko. So one high down 2 years. One twaso. One day rent a cry. Am I want to me entry? Ama Ivy. Sikano ya de mawa. Amakrado wako disikano. Manasseh neka brana be challenge. Manasseh na be expose. Se sika kakra kura yadema osabo kope 1 bedroom 1 day kurama Ivy enasono amai wakodi sika no onsa wangam sane wuyi furu so ntoma wo ho seda defidie watwonchom okwase animu amai wonan a wo ba na wo ba akukompe wonan setetifuo ceiling fire awe na achie wakozogozo se zoom lion fo etrog kwasia amai o madam mete ya me ka kire wo se retire o se wo retire mebo wasuma kopim se obe retire se o se wajimi amai se o se wo yajimi fo so o se wajimi adwuma tan na be hyehe ena yama wo sika se ko han dan efama Ivy Papa Chodon ko di otimi han 2 years rent. Emma will be ba onye na busu ni damu. Ama yesi ko han diamond Ivy bakwa ko disika. Kwame apache. Wait to be entia 1 day rent ama Ivy. Kwame apache. Wait to be entia 1 day rent. Wait to be entia 1 day rent ama Ivy. Ena wo ye wa no soro pafo. Eso chen wo hwo atafo. Ebe ka perpetual donkwa. Watumi a high 2 bedroom. Watumi a high 2 years rent etriaka. Etiama wo bi onye na busuani se wonem. Wo se perpetual donkwa anya de. Me ka cha sa de perpetual donkwa ye no mo untumi nye. Na nipa ka cha mse meboa. Ene wafu pafo se Pentecost fo pa Agradaa sika odi ba me ni pedi nyina yama wo fa hwiemu amai ena wakwa akodi Ivy sika adwuma ne ntoro amoka se wo magina mu shosu emetwa promise ya mo promise no mo antumi antuaka shine your eyes ani kokwabo turumu ho turumu trata koba 1 turumu a edit thread turumu a hatetre turumu trog asawo door to door kokobo Collins etimatimi ahwenyame anim said the Collins to air sonning suo tin suoi. Said the Collins kokobu eyi bay. What to be a ramanim? I'm a Collins yakwa dini tunumu door to door. A shower tunumu door to door. Nesika whatever kwa to and sawa. Sika wabet to be the aqua sisane mame. And tumemu. And you. Ni mami tumemu ahesuo bosuo ni mami tumemu kali obetimi ade asesan mama kokobudi ani wuo ani yo ayi shine your eyes akabom ade ani wuo akwa high dine na ama akwa afna no ani kwasi akwa aba kwadia ewiase sika nyina ye fama wuni nkwa na wudi aye jese obi anka chose kwati akoja me na wukosane ho mesi asofofo o madwene wo fom asofofo a omuni munyansa agimifo asofofo na wo
palafa obefa telephone akasa kire wo mo aka obi ho asama kire wo mo ama wo mo agye dia ba abontia be ati me say agimifo asofo bi o ma twene wo fo ena wo be seda akofre nipa akeka ho omo ho nsem ama wo mo so akadie ama wo odi cut and paste e de be kwa akoma wo mo se tie die nipa so mesika tie die nipa so mesika na wo mo so mfa emepe full conversation no na wo mo be jiwedi no be baba dia baba ye dege me se agimifu asofofuo ni bi wo no be tie wu atwen sekere palafa on turo na wo mo be baba dia baba bom se kanama ye komode wo mo on be baba bom se jata na ya si akwekwe me se wo mo ma dwene wo fom agimifu asofofuo bi kwasia asofofuo ni bi ena wo be for telephone aka obi ho asem akere no ama wa ba abonten aba be ye life edidi nipa bi ana abobobo nipa bi akutia palava yesi ye ma Gyasi kodua sika wa fa Gyasi kodua ama Gyasi kodua nyame na atwia woka Gyasi kodua engege mi nyankopon oyoja engege mi nyankopon oyojo Gyasi kodua oyoja o ma me che engege mi nyankopon oyoja Gyasi kodua o ho se funtunda de Gyasi kodua o ho se empase niema Gyasi kodua watu segala yedi nsuo enchini nsuo di ahye wa hunu wawie oba abesia oti abrochiri on soli twitwi wo se enkope 1 pound t-shirt bi hihye ma ho nya kama woti da sebra na wa ma wo kente so kwasia ba jimifuo ni pafin bi etese wo Gyasi kodua na wo bedidi me matem bedidi me bana na edu atem bedidi perpetual donko atem me ka kire wo se Gyasi kodua perpetual donko ye 3000 better neat fantabros clostomastic fantabrata sweet popo more than you onse wudi perfume we ukasa pep wo sauce won so onse wudi perfume tan tight Gyasi kodua boda for yade for jantre ni bi etese wo utimi free wo to esi jom ne mema ento na enwansna nkoa ne tudi wo o twachi onse me wo kasa me kasa minyankopon na atua woka uti da sebra enazata na se wo nkoma wase wo nkoma ne da wase amankrado na fa waduma amankrado ntokwa na kuye enti deda wo betina ha nyina ye Oko Ghana 30 Ghana cedis pe 3000 yede ma o ani wo se bale bampoli twomakura o ho sakatu ya woti abrochire aya nka nchire obi asa woti UK ka chire obi asa woti bonkutu mama ai woti sabola so aluminium aya ka chire obi sa woti wotwen ba wiate bola ne so awonu na wosisa salomi apoa ena wote wonu musu eyewe ya dia yade ye me ya me kodan meka na mankra do se wo mama mi ni ntuaka na me yire no giye kwasia wo dia 3000 pe na plane ticket kura wutwa ko Ghana ukọ Ghana wo de winter boot na she ko Ghana e do te Ghana na wo dada wo na wo tomane no na 3000 per you are cheap as much as unipedia eti yamna me Gyasi kodua yamna me kodua I never knew say you are that cheap malafaka we are cheap 3000 Ghana cedis converted 3000 bra UK money converted a new £150 a poor 150 pounds in our disrespect, Reverend Isaac Owusu Bempah, £150. A poor
E kame ngege kame timi ama more than that. Kame timi ama unsuo bucket mama ade adwade ama ufi. Apoa. Una si ateche kwa sie biba. 150 pound ti and I be disrespect me banana do be actually. 150 pound ti na be disrespect Osaa di anopa yen tagging gegema kwasia me peso me bo diago advert e de jigo chain atu mi kom tie me bo je go chain me peso me ni agara peso me bo diago advert e de go chain to mi kom. Cheap motherfuckers. Apua. Mina me ba bontin be ka kire wiase nyina say. Adwuma IV ete amankra do page ni sudi no. Eye adwuma. They promise her to pay her. Money me ene Manasseh na abeto aso. Aya ye ba bontin ne ka Agradaa asemo. Aya mumu bi mo adwene am say yani Agradaa wo problem ti ene ba ye ke concept da bi o ye ni atronto Agradaa so ye nya atrofo te sa amankra no ni Agradaa o ye nya atrofo ene Manasseh say kwatia wadi Broskoto esika mu wie so asan ayi ni boni aye na TV Reverend Isaac Owusu Bempah Nyankopon na atua woka. Ko hwe dia mankra do ko kire to ne woro. O se emfa oyonko etamfo nyene tamfo. Enye sa wan ko heaven na don brem Jesus. Wakodi obi ire ne ase bra na be yi hu anu a. Apache etwetwa ni naked pictures di nipa koro ayiri naked pictures blackmail no. Kwa mi apache bra be yi hu anu a. O see if you don't go to heaven don't blame Jesus. Unaifa wate ohofo ohose abromu mua amakrado ohose abromu mua won se edan one day kora husika wakoje adi kwa me apache ugu ni pani masi amakrado wadidi enye fe odon samienu ene didi ebra wo kwa Agradaa ho ne de rubber atra ya pentis gold edi share won sem na wo wisa wano ti se nikanika ne bet yate wo di anwamu ayate mego yede emu ase edidija amakrado edidija party aduane a yede agya yasesa nompe ene nama aka de koma Agradaa fie enkramai na yede enkrama aduane agu nkrama ba mu ne de abesi wanimu na wo wisa wana tabe wo wisa wano se nikanika ne bet yate e wana me hunu se wonyi obi a wodi won sam yenu ne titi ene wunti no Gyasi no Enoch apampampa ye die so ono ne Agradaa awo ama akura na wu etu omo ne Agradaa omo mo ne wo mo ba azatana tieme azatana obatina ho a usi obi na ma ya chi wo sofu bi na ma ya chi obi na hihye adwuma enya sofu bi na hihye adwuma o me say asama me ka kiro wi wan kasa wadan for ben won chen unipa woni ne koda krana a wonim gold a wogi free akora ne wo wan kasa unipa no one bigger quest ene mu nyina oye langard for panyifo ni bi oye langard for panyifo sa wa unipa no me se me kan yo be hunu nipa koro me say ono ena me be yi na dance because minimum something komo akoso ewa wankasa wonkula na uyi wo upam wo mo no me yi esema akoso ne nkomodidi amesaka etime insuro na meka wankasa wulangard no awosan ye adwuma ma National Security Service no abrantie no a
wane wo konna kanana no oban wiye na wa nkrofo na efiri wo wakache no se yemusa ne se wonim ababa wano a wo kwaji ni gold ni bia na onim ye toso mienu onkrofo no mu firi wo nche no wakesefo no omo se me imebusa sa langard no a wosan ye adwuma ma national security a wosan ye langard fo empe osan control most of langard no onkura na firi wo nche no omu komodidi a wadidi nsese ye to nkra ya yemusa say sa particular langard no wonim waposom na upejaye eni kwa shemu fie sesia no wonim hubi ama wonim hubi assembly bo Agradaa ujina bia ewo hen onkura na free won chan no omo se wo panipa wo ma wo national security fo ebe so mu a onlangard no edidija na wudidija no kwane kobusa national security fo no se wo langard no wo national security no ade gomodede no odidi no national security service ho enti awo ye befa awo onkura na ne wo mo ye adwuma no ese se wo panipa obetimi akira kwan a ye bechi wo yie a na wonim the details about wo ye be national security for befa awo a onkura na afiri wo nchane se min kan kira wo se wadanfo no ye adwuma ma national security utimi ni chini hotel no sa na omo se men kan kire o na oba kai ni pakoro wuni ni mienu omo se men kan kire wuni ni mienu ni akora no Sarah ni gold baby amudi ko sie ye no wuni ni mienu ni gold ni hubi yesi won kora ni se me ma men kan kire o se busa sa wo langard ni se enkomodidie pen ebra ye be chiwo no enkomodidie pen and the course e national security onkura na afiri won chane say mentoma o se dikan kobusa sa wo langard na oye adwuma ma national security na wo sign ben wo no kone kobusa no sa wo langard no busa no afreso so woni mo bi oye adwuma wo national security a busa ne say complain na e ba ye no ema wo ye be fa wo adano be krosu wo TV no kobusa national security panifo se won kura ne si a wo mafiri wo ncha ne se ye ntoma wo se sani pano ne nsa wo mu bi ene ye be kye wo ana se ne nsa ni mu bi ansa na wa ba abonte abeteretere wo nsa a kire wo bi Agradaa asem bi ba na me busa wo se wo gina bia wo yi kwatia wo ti USA kwatia o ti US azanta na me ka kire wo se girl na waji ni gold no girl no the international investigators are investigating adia wa ye ni Ghana bia me say international investigators they are investigating you ebe faw say esum na to wo adana na wo life no esum na to adana na wo life no me see ebi na epa eye kokko amaka no wa betena ho be attack Manasseh enye Manasseh na epe Agradaa anim guase fombo amaka no Agradaa anim guase amani hunu eye wo amai enede yase wafafo adidi na Tina TV atem na Tina TV papa Reverend Isaac Owusu Bempah Nyankopon no wahia woka na Tina TV de ka wo kaya ton osoro ade anka wo musabo Owusu TV online TV yan registered wo UK abemu send na wa registered dia minim I stand to be corrected ebeto abonten odu obeto abonten
Se emaya no amone wankasa wo yere eye adwuma. Se piebra beka de kora. O yele no e course nti a wodi wo bi nkrata akoye adwuma wo pramak ma ye yi na die. Na TV ye ka no e beto abonte piebra na wo ye busy. Who may use Reverend Isaac Owusu Bempah to build your Osaa and Kukobo TV ni wo UK. Reverend Isaac Owusu Bempah nyankopon watua wo na Tina TV ka. Na Tina TV. And I'm going to didi watem. And now obetemase. Because I was there before. Me na me so aman krado sama hu Agradaa. But ye pidu won opeso sign. Oba be sia de me kana me kodan me ka. Oba be fia be firi matade ahye. Oba be sia be firi me ntade ahye. Na ko wa matino so won tua me ka. Wa ma me check ya any date. Musimi mi ye nipa boni ni. E no di bia ye o. Na wiase nyina ni sa Agradaa tete sika mama Manasseh. Sa Agradaa wa mama Manasseh kapre. Sa Agradaa mama Manasseh kapre. E wiase nyina ni se na Agradaa tete sika mama Manasseh. Ene Broskoto ene na Tina TV. Manasseh na to apa wato abontino. Na kabube yi obi bonyina ye kura na kenye na Tina TV o. Amai. O sise djuma keka audio subomu a. Now they are sending a Tina TV. O me use ni TV more. Munti wen kofu attacking no. Na nkuku amu asem odi ni yiri nue nyina abeto abonten. Kofu di ni nyina begu abonten. Emaye bia was coming wo mu UK ya so obe wale wo mo. Ni nyina mu munti ni nyina emaye ni di begu abonten. Amankrado ubonya ya nyo sesa. Obi otimika se twa kai 100 million die. Achim se chere mazugabek. Achim se chere makio Justin. Usubanye sesa usubanye. Na nya unko na udi aye. Agra woni capital. Kasabire agra wayi Lexus pa kokura na utimu a. E kaste wona so nti design santra. Se design hona ewo America. Engege me ma pro atete kura me da Range Rover mu. Engege me ma pro atete. Me ni kapre. Me nyobia. Wampa ngege. Me ma pro atete kura no. The proud daughter of Reverend Isaac Owusu Bempah. Me da Range Rover. Me ti Range Rover. This is the proud daughter of Reverend Isaac Owusu Bempah. Papa ni nyankopon oyoja. Reverend Isaac Owusu Bempah ni nyankopon oyojo. Amankrado betna kamera mu beka say, ube make sure say ube good Reverend Isaac Owusu Bempah sorry. Utimu up and throw upon and throw. Lines upon lines. Audio we kuta eye IGP na ye cut and paste audio. IGP who full audio no. And karamete yani sa ote shock. You are motherfuckers losers. You guys are motherfucker losers. Mo lusu game poto. Na mo beko so lusu. Ete for Ghana this year. Dear never ba life. Ama Ivy. Ebe kai Ghana for nyina. Na many abra na me catch say perpetual. Don't continue hide down 2 years. Ama Ivy ademwa. Ye ni perpetual bonia ye. Ebe catch am say someone na man crowd she perpetual echi. E kan nyina gu perpetual so no oboa. Na mo ka sa me boa. Me ni wo man anti o. Omo madam ne me amankrado ne madam Agradaa ne madam. I am the boss of their lives. Et me omo madam ne me twitwa wo muti efiri wo enye no minim ni ombatumi aye
What your pa mo share adwuma megu Manasseh so sesia. Metu adwuma ne hu audio e de ama Manasseh. Amankra do adwuma bi wo ho. A wo try se na ko ho hyehye. E de ama Agradaa. Emu ho ana. Me ma ne di Agradaa ye fan. She said it say. Adwuma bi opese wo hyehye ma Agradaa na be fatu. Adam bebo audio no. Amankra na kasa onya Agradaa won fan chano. This guy will destroy my mini home. Me kai. Me say by the time Agradaa na ni beda tie no. Ni TV be free ni sa. Ni TV free ni sa. Nana Brown ebe jai. Nana Brown winyaye. Gyasi be free wo. Gyasi free wo. Me na me be ka kire bo se Gyasi ani wo mu nyina ni amere ne be ka kwesuma ni amera. Amankra do be yi wo mu nyina free wo. Na lie are they lie? One way. This is the evil guy. Otimida da obi yire watete na de katem so. This is the evil guy I would dia tro. This is the evil guy I would timi mano kore. Otimi dia tro mane dane no kore. Not comfortable and boldness. Not come in the walk. Mame ka se mi tira kwatia ka betie mi akebe boa me. Kwatia don't try Manasseh. So try Manasseh onai fana aka no. What the bell what pintoaso. Amai minimum ho odi a wodi 2 million so. Me say amai tie. Don't try Manasseh. Oni wa Agradaa no mon kama no ntum e wo Manasseh ho. Enye obi na akumanchi. Se doni duro na Manasseh demo amai wo obeso nai say no dia wo peto so a. Kwatia wonim se me. Obi obeso obu bia se wo bu bia me ba beboa na me abu. Obi oba bu bia me boa no me abu ko ye ni pabonfo makato me si wo obi oba so mu se wo bo bia o media ne so se wo hia audio so mema ni audio samane dia po o hia bibia mema ni di o hia bia de minim bia me de mema ni pakora ma ne dia eye me e be se me ma wuhunu se me kire wadwuma na so waso odi wonsia na ka wo old cargo like you old radio presenter watoto ma twegu ni apamo sankofa radio for apamo sankofa radio rejected goose like you what the American radio station be ampel ya tu peshi e man ke pictures how they blackmail wo mu gisikenti ya tu page radio station TV station bi ase emfa kwatia na nka brana me tete o blogging mu a brana me tete o blogging mu a wo ba be same apoa na be atiefo me na me be ka kire mo se entro amanka do betra wa na odi ku pep so ni nyina ayentro Nina entro me ka kire mo ene Manasseh san expose me boa yasi wadi adi dress code ya omatumi ayi dress code ya boni aye na dress code ya boni aye de I don't feel any pity for dress code ya dress code ya na Tina TV I don't feel pity for them I don't feel pity I don't feel pity for all of them. Gyasi Obofour and Martina TV. Reverend Isaac Owusu Nyankopon na etua Gyasi Obofour. And Martina TV. 80 years of mama perpetual donko. Dia kano. Yani beto aso. Manasseh before am economy busa wasem.
Yebeduru ho. Etiefo Ng3g3 mapon. Etiefo Ng3g3 mapon. Ng3g3 mapon. Ng3g3 mapon. Dia kano eye aseda. Aseda. Ensema Manasseh eka. Ensema Manasseh eka nyina. Efa Agradaa. Ehuni nyina ya nokure. Enya ntro no wotwa. Ensema Manasseh eka fa Agradaa ehuni nyina ya nokure. Agradaa was selection ya flow. Agra ujai ukuru pastor Eric wa. Akofa Bempah. Na Bempah wati ebijan kreton asra amane so ben echesi ni sei. Agra utwemu wo de na hye utwemu ho. Agra ede na hye utwemu ho. Ede na hye utwemu ho. Eti upo obi opamu ukuna. Na amankra do kwaya selection mrewa. Bempah wasra pokre amane nso oben chesi no. Agradaa selection ye fe. O selection ye. Wa apampampaye bigger kwesi. Computer mind, so computer mind. You're careful. Ewa pampampaye no. Na wakwaje contract bi afa ho. Nti you're careful with studio. Why?